Dia pun ngi maltum ke buruk, ke haji maltum siradar. Magi mari pun tu kadang mun tak balang tak apa aja. Apa boleh pas tak kaya ben guru sing ngucap pas tak usah apa aja bener jadi Pak. Bener Pak, bener. Pak ngucap si penting lah engak pas tak usah apa aja. Eling. Eling. Jadi boleh tas genteng macam genteng bahadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tas genteng banget. Marilah. Jadi apa aja kita tas genteng. Ambian ingat lamba ki ngaji safina, ngaji sulam. Undur solat ni kepada berapa? 2. Nomor tong. Kalau baik. Mak benar nomor tong kalau pai. Nama? Ya tedung tak jaga-jaga dia kan. Terus nomor 2 elang. Ya itu Pak, elang akal. Jadi mian mentah apa jangan elang akal. Gila. Tedung saya ke maksud udur ni ke baca letangi ding napa kan beda kan. Bertangi ding napa. Tu mian mau kuntangi ding makin mah mon gundung mah tedung ke. Ada ngiding bajang jauh matoa. Nampai orang kering lebih mapan, lebih nyaman, lebih saya tempeng nampai orang kering megering. Bener. Ada benar kan apa dok tak pernah lebur. Menjawab binian ngelajat Pak. Bini gula kadang lah masuk ke dalam masuk apa santri bini arah kajinan ada rumah mari tua ibu Hashim ni anak gula jadi spesialis klinik kan bawa anak gula ni berarti 2 ibu gula setong urusan pidato gula urusan daya badan Hashim ni bagian daya Allah kasih ya Allah gue gule dari rumah jang lestari benar tidak masuk itu sekian pakun tamanti pakun apa namanya turun tangan gule tuan gampang orang gule atau wat gule apa ngurus anu jadi apa mole jadi tempang pakil ledina apa mole leberi surat izin surat mole seminggu lemes Pak. Jaring tak pernah. Engkau juga aja. Janganlah kau engkau lah. Mana je bekas bajing balan maleng setiaan. Pada laporan pengurus punya santri rokok kan. Kente bangki kan sama jadi kau. Gak di mana WC lah jonggoy WC. Lah temu kong ning deh. Ya kan ni kan cet daning rosloros deh usah bener-bener roa. Tak aku lakukan di santri roa. Jadi temu ada lakon engkol.